Malaysia Penang along Kidobom, Asia Pacific Master Games along Karbi along Patubang, Rajan Rongpi Chirkijor Kachipate along bronze medal Chabalong Dun Tupen, Pukila Intipia Pipu Thought Karbi along Mate Bharat Pan Nong Mekewang. Rup Singh Teron Pen Harlong Joey along Ok Kiparhi Kachipate Sahem Kangpu. Pulonia Hawar UPL amendment tangka khang thap banghinia phan kenep. Ari deng pen hele tangka khang alo kelong. Kardom Karbi prime time along penili Vilarbon Kropi non biotang ton pen archek tha Malaysia Penang Parong Supi along Chiti Troxy Arni pen Kepang Cheng Asia Pacific Master Games Kachipate along Karbi Anglong Patubang Rajan Rongpi Chirkijor Kachipate along bronze medal Chipalong Dun. Sudi 4 meters ke kat kaching by along Pukila Intipi bronze medal anong e long data pi puthot Rajan Rongpi bronze medal Chipalong pen Karbi Anglong mate Bharat aphan nong mea birta wantu Chirkejor mate javelin throw kachipate ke chengsi anong e Seralek Iran asorsi Chipalong adun tu Rup anong e Malaysia lapen ki thom bronze mate tamanong e Bogojan subdivision hanjang langso Lokheswa Rongpi sopo Rajan Rongpi si Chipalong la so birta ki tawhud anke nong e kelong aphai banghini wetland. Hamran Harlong Joey Youth Committee pen patir piponsi nangkireji chitini phai khrisir kep ani Karbi Anglong West Karbi Anglong arat phan panongsi occupar hi kachipate kipadu ponchia phan kesiketang asai padu pon bomtang lupusi chiti sir kep ani kat news pherang ke hundor kro pen birta nang pali occupar hi aning ke hang arat atum pen men ka chathap awar sai joy ke pen kachitong damlong chia phan chiti ni phai sir kep ani Rup Singh Teron pen sahem ingpu pon tanglo occupar hi kachipate lata Karbi khailong isi ajutanglo Muthe penaan arni kiding pen labang sojutang abang kirim ke pangkhri dokoglo lasi puthot obi kimia tuma phan bang sojutang kangthur pon thuje phansi Harlong Joey Youth Committee tumbang so occupar hi kachipate aja mekpa do ponang koglo pusi Rup Singh Teron pen ningche occupar hi jopate ke Karbi tum uhukel so si ese tum kan kai si ajutang sia do lo dam tangara bang kai tum la so abang ke otpor pangkhri velo Ase nora bangke la so ituma karja ituma ron atang bang itung alu se uwi mi tum pangke than pon thuji pachini phase he tum da Harlong Joey la so ijo society tum lo jalo tum phan tum tingwai lo da sa tum phan tingwai lo la so karja pothot itum uwi mi tum alu se ka prang ka kini pon thuji bangse he tum da Harlong Joey pan de tum ke cheng pon matha pon lang gitu gela lo Eastern Karbi Anglong College Karbi Students Committee atum penche patir piponsi chitini phai sir kep ani adapor phai keba por malom pen Sarihajan Higher Secondary School hanjanglang solong all Karbi students freshers meet ke paman pona birta katnu sosai hemalong birta nangle Rup Singh Tokbi pen ke chari pon amaya long maiki phalam the hot sing lek the pen si jai pon lo labang so amaya long alwi star po aman pen Bokojan subdivision SDO civil Dilip Terang Chitong Dun man peng alwi aman pen Bari Prajendra Rongpi KLA hanjanglang so arwa mai phu benting timu EKAC Alumni Association Rapchun Bang Samprikimi Phangcho hanjanglang so English High School Headmistress Mirdan Rong Pharpi Bokojan District KSA amai Raju Ingling pen Chenglok ki thei tinga tuk Chitong Dun si mai RDP do Namalam sopor phan bir tamu teman iksina Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam.
Please step in Eshan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield, opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Come one, come all. Grand opening of Bazar India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Difu Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazar India. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit adu, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihenamo Pipothor Birdalong Wangtholo. UPLA Klempara Song Men Pen Puloni Hawar Tangka Kehang Thap Bang Hinari Sopan Chitinyar Kep Ajo Keton Kelang Lapen Rai Komapin Potum Nepsi Ingnang Dampusi Bukulia Pen Kat Salong Birta Nang Pale. Nile tuma pherang ke pen birta kelong atengke Puloni Hawar UPLA Klempara Song tum Thangbak Be Tangka Kehang Thap Alam Arjulong Pen Keton Kelang Lapen Rai Komapin Potum Chitinyar Kep Ajo Puloni Hawar Desoiteron Arong Paledam Birta kilong ateng alang nitum UPLA amen pen tangka kehang thap bang hiya risopa nepsi ingnang. Kaching nang long check arisomen Raja Hanse lapen bison tirang pusipang tek. Bang hiya rideng pen .22 pistol ibong UPLA amen pen tangka kehang alo pak pho lapen isi mobile handset long pusi keton kilang pen pacetar. KSA inglong pho pen chitti di finer kep arni. Karbi Anglong pen Nagaland aduye hoyalong kahumri dama birta katu sasa hemalong birta nangle. Karbi Anglong pen Nagaland aduye hoyalong kahumri damahut KSA inglong pho Central Committee amai phu Bijoy Be Kongchun Bak Moniram Tokbi Balijan KSA branch amai phu Elvin Teron Chunbang Krishna Kathar Bogojan Regional Maipu Samson Tokbi Chunbang Lal Singh Ingti Dilai KSA head branch amai phu Nobin Rongpi Rap Chunbang Waisong Terang Revenue Sai Campaign Mondol SK Tingka Chitongdun Karbi Anglong pen Nagaland ahoy aduyalong Arundre pen Nangki Dua Dimalong KSA inglong pho pen KSA Farming Society tu lang charidam Atim bestame tum celang petpen pindak Balijan Karanggaw area long KSA Farming Society pu itu along le kejong pondo hasu kejong pondo long pindak itu nanggalang mre nang sawi amen pen itu dak pinang palilo asi ladak near about 1500 bighas along le do lapen ke ladak labang bordering areas labang Nagaland border Apa nili tu purpose bang lalo je
adak border area salong itu encouragement mana illegal itu migrants na do bom kedam tang pedang nani pen hala bang so ke khangi po joni itu dak rong asor aphan mate dak do be arat tumhan panong pen dak di farming society pu itu ke panong pen itu long le dak kirai komi phansi tu ci sik pon lo lapen ke labang solong kaprek organic farming pen chenglok kaprek itu project ni tu ke dei phansi ke bang year ni tu bang planning kuri pen lo BJP Kisan Morcha Lumajang Block Mondol Committee tum pensipatir pi ponsi chitini final cap ani ada porpai chokra chitim apor pen porpai kebra chitim aporan thengpia claim ke abirta kat news channel long birta nangle thengpia claim ke pona mai long Kisan Morcha Block Mondol Committee amai phu kensing rong pi pen mai ke chephem phu pona mai long chun bang Chandra Singh teron pensi mai lam thejai pon mai long labang suaning kan angbong rong suri phoso se thengpia rong ke pon chalam kachitona school aus marla pen rong ara tum angno pachini BJP Kisan Morcha Lumbajang Block Mondol Committee atum pen school hem abiria long thengpia claim ke asaita padopon alang litum pen nona mat ke epon athengpia claim lake tharwe jangmi devdaru menduram pen chenglok rongsuri isiso se thengpia claim epon tanglo thengpia claim ke ajai mek along bang pharo hini so se abang phubang phetum chetong dun se RDP dun Karbi prime time abirta bang kilapan sikang tan paniglo dumi thakme kurang thu